Sakhona njalo mnafana kamalawa madoda. Jukes Junior on stage again madoda, backed by popular demand. Lidika inkundla ke ngigidela midlozi. Iwosto lamakatali, watshale. Baba Tuna, nani lonke bakhulu besigaba. Awunasi indaba enzima, izindaba phendulile ndaba. Baba Tuna, nani lonke bakhulu besigaba. Nasi indaba enzima, izindaba phendulile ndaba. Watshale. Baba Tuna, nani lonke bakhulu besigaba. Nasi indaba enzima, izindaba phendulile ndaba. Baba Tuna, nani lonke bakhulu besigaba. Nasi indaba enzima, izindaba phendulile ndaba. Ahlala ngani sibula abantu sabathelela umhlaba. Yeah. Watshale. Oh baba siyabonga uphathiseka besini. Oh baba siyabonga ufake imithetho yesigodi. Ikhona imithetho esuke imosha izinto madoda. Impilo zabasha. Wababa nathi buthela ikhulu, kubuya bubolela abaduli, befundisa abantu ngengoma. Nathi buthela ikhulu, kubuya bubolela abaduli, bethokozisa abantu ngengoma. Watshale. Kubuya bubolela abaduli, befundisa abantu ngengoma. Kubuya bubolela abaduli, bethokozisa abantu ngengoma. Shaki. Kubuya bubolela abasha, befeza isiphiwo zabo. Kubuya bubolela abasha, befeza isiphiwo zabo. Yini uncindezelo esingalufuni ezigodini zakithi bafethu. Watshale. Ikoloku ntuna baba wokudalisa igebengu baba. Ikoloku ntuna baba wokudalisa igebengu baba. Shaki.
Wachale. Ay, ngisho mama sini. Hayi Zulu kaNdaba, ngithi ngibeke le ndaba ngoba ngiyabona ukuthi into ziyamoshakala madoda abantu bethule. Ngisho nango phela imisebenzi esisenziwa lapha esigodini zakithi ayisalunganga madoda, ayisalungelanga abantu abasha. Namba abantu abadala abayiwa bazi inkokheli zethu ukuthi basibonise impilo yakusasa sikhona ukusebenzisa izipho zethu. Jika kube yibona abasindizelayo madoda ngoba sebethona bebhizi ngaphansi kwezihlahla benza imihlangano madoda. Bebhizi ngento zamapolitiki nani zonke izinto ezigcwele uncindezelo madoda. Bekhohlwa ukuthi abantu abatsha kumele basebenzise izipho zabo madoda ukuthi uze babe lengqubekela phambili. Sengibhode zonke izindawo madoda ngihamba ngijabulisa abantu bonke ngalinto abathi yebhendi kodwa ngithe ukuthi ngiyafika kwezinye izindawo lapha lapha koGethenge ngathola sanubana bathi inkokheli zakulezi zindawo sithi khona azifuni mabhendi ngoba amabhendi enza into ezingalunganga lapha. Lisuka likhohle badala ukuthi ibhendi le ingumsebenzi madoda. La madoda adlala limculo alifundisela abantu abenu ngezingoma madoda. Akuwona amadlwane la adlalwa lapha. Angazi ukuthi wena mfowethu uyibona njani indaba le mawuyibhekile wena. Kuyamangalisa kakhulu wena mfowethu ukuthi laba abantu bafuna ukuze basibone isigqoko amabholo sokuzokuvele sobala kibo ukuthi sisemsebenzini siyasebenza. Hawu ake nizama ukuhlonipha imisebenzi yabanye abantu lapha nanjo. Izi. Ema. koGethenge bafundisela abatuni bengithini sakunjalo nakuyo leyo nduna. Abashaba belanye dulaza nasanduneni sakunjalo nakuyo leyo nduna. Kanti kumele kuphela abantwana babo bani akufanani. Abantwana baphelela mathi nasenduneni sakunjalo nakuyo leyo nduna. Akusele wenye imisebenzi abangayenza madoda ngisho nabo abantwana benduna leyo ngisho leyo isobhulo bathwele kanzima madoda ngenxa yokuthi bavele bancindezelo besesebancane madoda baswele kokwenza namhla yibo sebegcwele emadini madoda. Yazi yatsho enye into yathi bani igama uthikalo Wachale.
abanye sebezathi ufana kamalaba usesikhuluma kakubi kade hathi angiqondanga lonke manje ye kodwa into kumele beyazi ukuthi lina abasha I'm your ambassador mandlana Shaki udlale from udlale ugenge njengenkali phakathi kwedameni elikhulu ye uyabona ugobisa njani isandla sakhe uyazi umfana usemangalisile madoda ngoba ilizwe lonke likhuluma ngaye ngisho nalabo abakhuluma benyonkoloza bazodwala zohlala sijabula zohlala sijabula zohlala sijabula indumo yijabula noma kunzima noma kunzima noma lisincindeze zohlala sijabula nabafana bakanduza nabafana bakanduza